bilo? Šta je tako tiha muzika? A ništa, tužan. Šta je bilo? Zašto si tužan? Pa znaš, onoga mog dida. A znam onega, šta je bilo? Umro prije 3 mjeseca. O, pa ništa, moje saučešće. Ja s tim imam 15.000 maraka. To je dobro. Pa zašto si dalje nešto tužan, sam nikakav? Umrla mi nane, prije Ja. 2 mjeseca. A to je ona stara, kad me je gađala jajima. Da, to je ta. I ona mi je ostala pare. Koliko? Ona je duplo više. 30.000. Da. Dobro je, na ne budu. Pa šta si dalje nekakav popisao, sam nikakav? Pa ovako, prošli mjesec mi je umrla tetka. Tetka? Ona, šta smo se igrali sa njom, znaš? A ona Mićo, znam. Da, Mićo. Znam, sjećam se. E, Je li ona ostala šta para? a jes, ona je 50.000 maraka. Dobro je Miću, Boga, ma prije nema ni za kafe. E, Šta si dalje nešto se brineš? pa ovaj mjesec niko nije ni umro, ni ostio para. A to je znači, pa dobro. Haj ništa, moram ja ići, ući me ona moja fata ako ne dođem kuć za 5 minuta. Haj.